Tinginya jam siya kaniga dekot ke bakat saw. Kebiang am? Hmm. Kedekot ke bakat saw. Bat ublay ulayat hu hau Moses ngalong ba ngalong. Ula ong ru kum ni men ong hakikut Israel ngalong ula pha yanga hapi. Kani kedekot ke bakat saw kam shim day kata ke ba kumba ong kiway kinong batay. Baka di ka dekot ke wa ublay uyat hu yala ka jong ke kerten. Henry kani hang ni kayat hu bet syapang jong u ba ulong u ba kumno. Ngikan mau haka dekot ke bahan riu. Tau ngi nyapet ke tu dekot ke bahan riu. Haka dekot ke bahan riu haba ublay upenit hu yala di ling ba jong utu angel. Uba keren nak tu ketelik ding. Lapenan kam huni dikintin ngalong manga ublay ukpa jongme ublay u Abraham ublay u Ishak bat ublay u Jacob de. Kani hangni kabaong ngalong manga kani kadai ka rukom keren kabapen itu da kabapenan kam hi da ka pronoun kaba kamban ni kaba ngi ong hak pareng kaba emphasize mo. Ti haka krian Hebrew kadai anoki. Anoki haba penon kam yang kata pronoun kamu emphasize ngalong manga. Ti haka tu ka kitab Genesis kaba ngala kedau menhe habang ya keren yang tu ka dekot kaba kat lai. Habang ipash ke Genesis kelendong kaba arpo pra ka dekot kaba kat lai. Haka tu kecik penithu ka jom ublay yana di ha ujakom upanan kam da ka pronoun ani katu ka pronoun ani kat ba ha kani kat khot ka ba khat sawang ni kini ki kentien ki ba ublay ukren ngalong bangalong ha ka transitions kasi kala shubut bet na ka transitions jong ka ktin English mo I am who I am lani ki don ki transitions I am that I am. Anta kidon sakibai pada ki om I will be who I will be. Hak ketin Hebrew kadai ye asyir ye. Tikani ka kentin ye kadai kabaki ong hak grammar kabadon haka imperfect tense mo. Tikani pat ladang ilapet bha naki kot grammar jong ke Hebrew haba ki bu ya ka translations ki penon kam ya kata ka jing ong will lani I will be mo ti kani ka kentin ka penon kam hang ni ngalong kadai ka ju ya ka bala penon kam ha ka dekot ka bakhat ar kani ka benar sedang kaba ublay uong ngan long lembat me itu ikentin ngan itu idei kaju ka kentin ya ka bala penun kam hang ni ngalong ti namar ba ka jingkran hang ni hakti kasila penun kam ni ngalong kani kadika verb haka ketin Hebrew kabayat hu bet ya ka jinglong ka jong ublay ka ba utrei ka ba ukhi ban bu bet ketin ka basyai ba kumba ublay ulong bat u Abraham kumba ublay ulong bat u Ishak kumba ublay ulong bat u Jacob kumba ublay ulong ru bat u Joseph bat kita ki department terter jong Moses menta hang ni ru uju ublay ulong yu Moses bat uju ublay unlong ya ki jaj penriu Hebrew
Ti ha kata ka translation kabaki pen kala nak Hebrew siya ka Greek ya ke baki om ka Septuagint hangta lapanon kam ego eimi ho on ego eimi ho on kawamot ba I am the one, the existing one. I am the existing one. Kata kadi ka ba ibu haka kantin pareng nakani ka kantin Greek. Te haka kasi dala ban yo ya ka translations ka basyay ka bala ban yarap yagi. Namar baka day ka verb nyimla ban yo ya ka haka rukom jong ka naun ka banlong ka kerteng. To syu ladang ye beteng nang tu haka tu ka benta ka ba kut jong ka tu ka dekot ka bakat sao. Wong kumniru men ong hakikut Israel. Ngalong ulap ha yang api. Kani kekentin hang ni ngalong ka day ban kamban ya katu ke benta ke bangi puli ha kat khot ke bakat a ke ba ubleng ong shisha ngan long lem bat me da ke bawan ra ya kani ke presence ke jom ublei ha ka jing lek ke jom Moses ban ye kendu ye kini ki Hebrew ban ye keren bat ki syapang kani ke jing pha ke jom ublei ya u ban pelat ye ki nakari Egypt. To hadu am tu shwa tila dadon e bangin ya keren ngesa ya keren to de fidan e ben madrap tu. Uh, Kani am ka antara mi kumdi upat ba mo nama ka pamjuan andai fla on ra mane tu jing batai jong pintu chakman anu bong Yesu andai ngasu persang ban pe cha ka kitab Genesis hang kani kat sa beteng ya kating ya keren hapdeng utai ubadan hapdeng ju kading walaupun mi eksur keren ba Moses ubadan cerut kading kaba kani kadi keren kaba open itu iladi te open itu iladi bangalong tu filo apa tayo pimo tenang page ka Genesis ngala persyang ban note down ka Genesis kena kan mau bah ka kitab Genesis kalenong banipong ngilap page ublay lagi benta bakam syadin jong tu ngilap utrai uba ublay ngai kani di kerteng jong ublay te nang ta ngilap susu ka Genesis kat sa aku ngilap ublay uba halor tam nang ta Genesis kat sam uniu Abraham ho address yo blay wang atrai Jehovah jonga ni ro mo yo blay nang ta Genesis khat nyu iwe ngilap ngalong u blay ubadon bor baro Genesis atwe le lai utrai uba ublay bam jukut ketara di kerteng ublay nang ta Genesis aku khat sal kan mau tu kenya yo Isaac kadin melayo itu ulang berat nan kalapu ini kentien deh Jehovah Jireh nang ta Genesis khat rio khat lai kenika Hagar mo mami ablay meyo i yanga kini gidi kerteng te kerteng gi jong ablay kitab Genesis pengilap abang so pula ni kalong ba hang ni ba hadien kapateng ka hadien dien ba awo ni Moses wa lagi di kentien ngalong ngalong pipi ong ba kadega verb ka verb ta kadega action word kadega kentien ka ba ki ka ba im men te kadai itai di ba ngakot ban pau leng ba kadega por ka ba dei ban ka khot To namar ba fidang keren mentan haka baydey bat kitab Genesis tamar ba haka basdang hi haka baydey bat katuka kitu ki khana syapang jong kacik perlong ki ai ngila keren ba kitab Genesis ba ka jinget hu syapang jong katu kadon arteli ka wei kat ko badan hak lanong ka badikong na ki bentai ka kap syakman kalong ka wei ka khana bat ka badan hak ka lanong ka baar ka de ko khana ndre ki amir lang haju te ka kerteng jong ublei hi ka ba yu i haki babut ki bentak ba pila kado mo phi kum tu kilong kat kum ki jing yakendu ki jing yasyam ti
katu kabang ya kendu nasdang ubelay bagi puli kalanong kabang ko kitab Genesis kadang da kerteng Elohim. Bat hang ni ru akan ni kajing penithu kajong ublay yung Moses hakan ni ka dakot kaban riyo jok di kalanong kabalay ka kitab Exodus. Kaba ublay wong ngalong mga ublay. Hang tu to kadon ka kentit Elohe henry katenray hi kadai ka kerteng Elohim. To kata ka ulong kawai ka kerteng. Kaba ar pat de ka bolong spesifik dan ni ka bolong kerpang kaba ki ki bangi puli ka kitab Genesis hi kadai be kerteng utrai uba ublay. Ya kaba ka kerteng trai labu haki translation ki ba pher da ki da crown ki capital letters. Tika tu kumbangin akran kitab Genesis ini penken mau biang ni bakalong ka kerteng ka kerpang ka jong ublay ya kaba ki Hebrew lan ki Israel kim kwa da lele ru ya kaban kenno iktu kerteng bad habami ka kerteng Yahweh lan ni Jehovah kin penon kambait da ka kerteng Adonai ya kaba ka translations kum haka ketin kasi yung try da mangibu di kita kraw bad haka English yung Lord da ka babuhi haki da kraw to kata kalong ka kerteng tenri haba poy hang ni pade haka ni kan khot ka bakat sa ni ublay umpat sim ong te kadai kan ni ka kerteng udang su ong suwa how Moses ngalong ba ngalong ban pen i bet pa ublay kumba ulong yu Abraham bat ki kepatemen ki ba mi pateng nang tu ki jong Moses ulong uju ublay menta bat ha ka ni ka jinglet ban ya kendu ya ki Hebrew ru udai uju hi wong ngalong ti ya ka benta ka ba un keren bat un pen paw ya ka kerteng ngin sayu i ha ka ni ka khot ka ba buat namar ngim la ban keren Linkhot laka jong yakani ka dekot ka bakat saw klem da phai pat shaki dekot ki babut namar hang ni hadien ubleng unsang itu ilaka jong ka kerteng to hakini ki dekot ki bahadien ubleng unsang itu yalaka jong ka kerteng tel da pimdan ye isu nginya jam shani ka dekot ka bakat san So sawan wan sawan pus kat sanwa. Jadi kani ke jengpu gentian ngalong ngalong ba ngalong kadin om yang ngalong ngasu pet ya ka New Testament mana jisuru dan pi kini gentian bulan kam. Penmo to anak kani kata ka pra ta kan long katu ko fi ong fi pin sanyat ba chaka gospel yo anes am pa kan kanum don jia so ukuran kam ngalong 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 sawan kai Abraham ngalong. ta kai long kitu kim long specific te bahkan dei ke kerteng ke jong ublay kitu kide kijing peni itu ya ka ai ka jing long ten rai ka jong u ko ba habau keren ya kitu kijing keren ki jong u tinginum nya ya ka jing batai da New Testament syak Old Testament kani kadi Old Testament te kalong bah mentang ya keren ya ka Old Testament te ka benta ka ba ya dei jong New Testament kan nampak poi kata nginya pet sho ni ngisong thuon em ya kani ka ba ublay wong ngalong bangalong kamut kadi ka presence ka ba ublay ya ublay hi umla te ban bu puot da ka por da ka time ani da ka history shim ong ngalalong ndai ong ba ngalong em ikan ma ko khot ka ba tre jon kal nang bala hi ong ngalong ublay ngalong manga ublay ti ya ladangi ngim su thu ikani kar komkren ha ka present tense ba ublay thu nginum la ban shempang te kani but always exists am bat ka jing tre ka jing u ka ya ilong kom ta kai